School ba North Eastern Hills University. Kalapan kelanya kelar jingeda kamta mahabede bekicing sengan hapo jongane ke school ba hadin ba arngut kisamla puli kelesya tenra da kakali hau nong apara ha ka bagalajia ha ka giet ka ba ka school ba kalabtha ba anamsha parat ya ka laipo kilometer ka jing state banya kali hapo ka campus jong ka university. Barla petaru iki nong nyak skuti lan nebat bakindai ban pong iki helmet barla buru iki signboard ban penken mau yak e ke ba ki nong nyak gidai ban le haba keren sikilat petai ke bor u chief engineer joka nihu uba lening bare ula ong ba ke CPWD kedai ke bakit kli bantai permanent speed breaker rai namar ke jingdon kam bakarki ka skul ba klaim shimti hi ya ka kam daladi ulai turu bagi don ketua keni ke projek kabakot syakasan poin san pulai klur kidang pentrai kam da ka CPWD bat kentu bro ya ka surok na ka gate kabaar sya ka gate ka banengkong ka badang tei tamai kinong penyat jong kedai ke skul ba kelanang pen bah syu ru ya ka jing sengai hak por menmet da ka babujili ya baro kilat ki barim bat pendat bat da kilat solar ulang ru bak skul ba kelas siu ya ka pilot kemasan pau hadun rupau laksi benai na kajing pendon kam jongki ya ka boarding hanrai kajing pendon kam no nagi solar kala penduna ya kajing e kamtam habai dei ber kajing lut jing sep ban siu ya ka bai boarding kontraktor ru hari kerja keren bat ni ulah menjur hi ini bawa masak ini bawa simpi no mangi ya kan dia Thay nak dep kena surok mengi fi ka manusia kala ban rai kala ban pli kala ban le ko kala ban le laitli surok matre ke kawi pangala batai fi sijan sai ke kawi sijan bisi ke campus batani kawi round ni kena academics ke yang mentang nang le ni ni chen bu ke bidiang ki tiar kitar jong kontraktor ngatrai tang sakumbah new prasni la dep le kene surok selesai kamu simpor syo Hatu kan ka pe office lagi IT bagi yang ni yang ni kontraktor kila IT ni kinsa IT ngila IT kontraktor kila IT sini hadin bingila ikan pembek beti kila IT yang ni okey hai ka tiesu kila withdraw ni ties men issue okey hari ni kan istri badin moto jodoh jingja itu kena arun ne kumno jingja kalau jutan mau tangba kalau jutan ni ka an ka dul bangi ni ban restrict ni ka speed atau campus tambah kisah itu ni installation ni installation ni gitu hadin ka juga jingja ngila restrict ni ka hadin ka order beliau ni restrict ni ka like kilometer per hour te haman ki gear haman ki junction la sedang berinstall ini te haju kupor mau ngai vi mena wat restriction ni bagi pong helmet untuk helmet bagi banyak cycle ki banyak apa itu ngila ai ngila yang itu bisa kita ki robot strip ipat ya kita ki speed breakers robot strip mau ngai vi itu ru bisa ka de kam kontraktor mas ndep kita ni surok kontraktor ule itu di speed breaker ki barin Tenrai namar baka kam ka surok kanang nyat tu kontraktor ula ban simpor tena kaliang jong university mangi wilayah pekat wilayah simpi kumbalai spa meter uni rubber strip ni bolong speed breaker ni wilayah order ngatrai by mentar tayo ni by next week nila la ban yo di store ni kaliang jong ka office kaliang jong ka ni okey dah ivi kalon ngaji menteri ni strok pelan matai ni kini Dengan sisni dengan tambah ni lah sitio nama tak lah ya sedang beriter ni yang seperti dengan ni ketika first layer berkilat kan bagi orang ke PM ke bituminous macadam ketika first layer ke ban level ya ketika surok malah selempat balik dengan ban leveling dari ban penjang kan ada ya ketika first layer dengan ke PM bisa siang STBC tapi ke semi dense bituminous mix dengan lain tak shot tu kadang nang temporary ni akhang ini berapa sini tengok okey balai ni ka police pun ka por pi dia kendian ni ko abas tu mengistu bon ki project semua ki pula pentrim ta nu film highlight kendian kita aku boleh sebut mbak ki project ni hakini ki arlai stem baladep bon ki project ki bangi ngim pentrim po ni hu deni pa sport security de menta ni don buat ki building sini don kumba san totally ki buildings ki ba ka piludi ka pentre ni o ka sipiludi and then ni don ni ka surok ni don lightly ka surok ka ba menta kitip na thai na du hajar arsaw ni la ya ai sanction ni sipiludi te ka pentre kala sedang buat pentre mention sem
Tendai nga nakajingda nakadaw bulap na uslap kajing nakadaw jong kayo tigi sange suka tigi dang stang dang taus tem ya surok ka begitu te nga suka pentip epi baka surok ka ba ka studi ka pentre menta ka don lightly kata ka we kalong iya sna ni ka recarpeting jong ka surok na po Jafu Hostel Junction Shanikot Complex jong ka Nihu Campus kata ka de we ka ba ngatrai plai I ka adep himentaru ka songdor kumba sikro te kabaar pat kedai ka recarpeting yang ni ka ring road jong ka housing complex na gate 5 kutu bande cha yeng jong gisi terter bus stop NTS quarter all guest house health center junction then ka man poi bang sini sipo office jong CDD office kini ka songdor kumba arkro lai kolak arkon rio hajar te kabalai pat kedai ka recarpeting of ring road jong academic complex na gate 3 Jafu Hostel petrol pom gate 1 terter gate 1 ka ba mentangi dangi pentre ngatrai PE mentang ski te kini ka songdor kumba sikro kena kulai lang te barok lai teli kini road project ki bangi menta ki de bangi ai aka studi te ka pentre ka studi Lalu try community ma kini borok lai teli kin pilawan pendep. te ka jia keren bar ka studi bar ki contractors ki betre ki ong bakin pendep no ai mentau benai ni surok ni na kaliang jongi na kaliang ka office jongi ni la ya bot din na ka pot te kir ki ai bu ni ki excuse bagi orang nak tahu sebab nak dikatain rei mentah kasin pan bakal ada itat kapur ka ayom menteri tikil ayas tang menteri nakai pila ban I himtang ila ayas tang na kitu sakit wan ila ayas tang Dikin dia kung kanina may pentray studi. Kadang uno kajing ate ma hawi dia repair. Kanos nam gan maintain maki kasrok na kano krom. ko itu tekat kum katenda agreement kila doni bagi aba maintain maki itu hapo sistem ne arsem kat kum katenda agreement ka bagi asai bagi asai bagi kontraktor bagi studi kata Hawi pai mo kadang kini issue lang siyan ma nakaliang gayon nun huta. Kala dawa ba feeding punya pleno ay katika gate number 1 na eh. Di nakaliang kum ka management administration pila laya kum no. ngatrai kata tika haprai ka administration dari yamantahi ngatrai ni de supek mentang ngatrai ni nakaliang jongi kum ka technical wing pan ni manse ban hapkang sipor itu belinti na margatan kam mangidang stang ka kujing siang sulok ngatrai men sisi kidang ya stang ban siang tengah trai namar ba ban play ya katu mentang nom namar ba ngaru ngalasin hi karai ba kijing trai sulok undai su ban trai men met pi men syak trai men met te kam long ban trai men met namang ngi mla ban supervise tinggal ong ba ye expludi kontraktor berhak jadi ban trai men sngi te men sngi pan ihapan kang kanu nu jaka bangi trai hapan kang namar ba katon kam kumba minimum 6 to 7 hours pi bakan iyo bakan kam ban la ban ya biang surap ten rei katu ka stretch bodo ka way yam ta sipor ngi ya kan wala kataru ka song hakarai jo ka administration ka ya rai kuno Dalam ada pentray kita sulit buat along ready man play ketika gate mon. hoi kumba ngi fi ka song administration ngatrai kla long ban play no ngatrai ka song haki ki rai kuno munu banne kan hap song ka committee ne manu banne Hadi nu tu jingja itu kena argot mau play. Bisa tenra tu kali deng gate nomor 2. Di kala don gajing terung dawa ba badin bu speed burgers ki ini. Kumno na kaliang ka kan PSF la pi khrai kan muta. hoi te kituru hajing sha kidang hapi hapo jong gane ka kam ka bu trace studi bu ya trai unha banle han la de ki kam jong rengi na kaliang pat jongi ni semua bakalong keke palat na kaliang jongi ni la issue of order nata ka supply order na mata kini ki artificial kini ki plastic speed breaker mo ki bala aban kit kumpa arko le kotan te yang mentang ngatrai ni ada order kumpa lai spa meter ni sale aki caka ki baton kam palat wah ti junction ki baton kam ngatrai lalong lupa in transit na Delhi kontraktor la itu ini te ngatrai by next week ni la apa gitu te hagajo ko por ngatrai pilai ki signboard kini ki caution signboard la sang install tinggal order bu ni gitu bangin le biang gitu Kan no teli ki area we identify ban bu. Kita ki speed breakers. di speed breaker ya mentang ilang identify tang ki crucial junction tang lai spot meter namar the rest uha banle exclude ni sushim na kaliang jongi syarat mentang namar di emergency ni shile andi hadien pan ha banle exclude kono no kambu tre exclude ha banle speed breaker ha banle ka ki biton kam ha banle mo Tu kita tho cha sebludi ban. Cina tho ni la de yakar ni ki la pembek maki la de ya taru Tiki kai ka response video naki. kiru ki ong bangin le ya kata ta itu ya bagi dia ban ha banle ki le Lalu empat empat tip namar bakin dep lanu namar kemdei direct bat ni fi mdei kontraktor ni de jong studi mdei jong mangi hamni ada kontraktor bat ni ngang la ban order no lasai sisi le no begini begitu pen namar dei nak wei ni la outsource studi tak kapan le maki tang bangi pan nakalian jong iru nakalian ni ka CDD office jong ini ni la isim ra ni la isim ti bangin le no urut he maybe by next week and baru khik ti crucial area ni le ban install
Persiang ban le no. Como chief engineer jangan ini. Aduh follow up na seperti dia penting kena apa. Lagi don kita seperti gak akan nyarap ding. Penting kena ya kan siang sangan. Kayak yang ni kan kampus. Ko ai. Kata pergi syai namar bangi hap ban install namar teng gibri kiket teng bikinya kali le segi. Song ship mo namar kajing bahali ka surok teng song ship wala labu ti caution signboard ki speed tu ya klep. Mo hajing syam tang restrict light 4 km speed. Nganong ifi ha ki wei university le hapo kampus kita ni ai tang 4 km. Dan rengi pangni nama kahe margani hu kahe ni kadon haudu degi hajar ekar te kahe te pun banyak live ho banyak ya arpo ngakai kala kham simpor kan get tingi labu ni la restrict terkom tang live ho kilometer. Okay. Kini ni perempuan itu berubah mentah nak kalian fisik reflection dia. Aban belum dengan jenis nak kami no. Filah buat dengan street lights ke. Filah mata kini ada tak benda. Okay. Te ngatrai ka street light tadi we ke issue kuma ki la ji osno ten ki kren provisi ni tai do ong ba teng ka bailai yang ni kala kiu palat. Teng ya siu bailai ni yang ni kumba sampon du pulak signai. Ten kalian jongi pat ngatrai mention stem hi mar senyawan ni la simti no simtia bangin ya pengkalian di street light baru kait nama kila asal andri news nem. Kala asa adum maka kampus berapa way. Te mention stem ni la ban install kumba south spa prakon ripeli solar lights. Te gani kecing install lagi ni solar street light su ni bu ada agreement bu kontraktor. Hapo ars nem kontraktor un simti ban sumar ban sukya ban pe igini street light. Takara kala khamsuk mentah, takara kala kham thaba kan ni hu ni kuan miet dei kala kham thaba mentah bani ka bujulong mencoba. Kan not leave lah. Install kita di solar street lights. South spa prakon rio hudu mentah. Tam bangin nang install syuru. Mangin nang persang hiru nak kalian jongi bangin wat bangin la iki grid. Iki solar grid ni la ban le kena bangin la pendunai kata ka jimbam jong ka bailai. Okay, kalau filah identify kita kerja kah. Ni identify hidden ki building bangin identify gini ki administrative building ki hostel lagi ni tagi bahe ni persang no ban le grid. Tingidang bu apa pusat. Okay. Dan ki new initiative ki batmai. Nak kamu kalian wah. Nak kalian university baka shipment tay jing tay kerpang mo. Lagi. Yang ngimpat don ARUM magidang don bitang kini ki existing project ki bangila ai sak studi. Empat don ARUM namar bangi haban pa ki proposal ki ingin pat pa namar ko aplikatif hi ka ni don kami ki isi ya ke BC kini kita iban rai kita inde balak ban rai mangau chief engineer marwin rai kada komiti kita iban rai te yang mentah empat don kita dekat baik kini kita maintenance work kini kita ki bari yang yeshinti ni le hi mangi mar ko aplikatif ka jingi officer tu na pala mentau snem dekat balak ni le hi tangi bangi code board. Kenapa penisau man kot ngasku aban biang kita ki strip semua kita ki bekas strip seban lalu finish dang men install. Masen poi immediately haka singi baka poi haka tu singi ingin install. Tang bawat ada kampoi Georgia warangkat kuno melak bantep nama kari transit bawa nasyabar mending ke badana po asyullah. Jika kuno kampoi ru hapo katiyo by next week ini persang ban le la kalehi